So, ito tamang ini kini pisambanan ng San Fernando. Visit tamang ini kini. So, bali kasalukuyan ta ng papuntang ini kiniking Metropolitan Cathedral of San Fernando. Kini yan kinin downtown San Fernando. At ausanda mo rin dating Cathedral of Our Lady of the Assumption. Bali metong yung pisamba na maragulini na akit me kayang Consunhi Street at karapane mismo ng San Fernando City Hall. So bali kaya yari na pamuning misa itang afternoon mass at magbanda tamong yun kitang harap kitang malapit kayang altar bata yung agit masalis yan ang makanani kasanting yung kilob na ni pasamba na ini.
So bali kini ko ni Arian ing video tamo kini pa magbisita tamo kini Metropolitan Cathedral of San Fernando. Sana may enjoy kayo kayang pamanalbe at dakala salamat at may kitikit tamo kayang tutuking video. See you when I see you, and Fray Landas is signing out.